Kada smo nedavno predstavljali nove monitore iz Samsungove Touch of Color serije, zaključili smo da je reč o modelima koji se najviše približavaju idealnom spoju forme i funkcije. Samsung je međuvremenu, makoliko to neverovatno zvučalo, otišao korak dalje i ponudio poboljšanu verziju monitora SyncMaster T220. Kod Novajlije na kraju oznaki figuriraju slova HD. Prvo što pada na pamet je puna podrška za HD TV signal, pre svega kroz prisustvo HDMI konektora. U ovom slučaju na raspolaganju su čak dva dotična konektora uz standardni DVI, VGA i USB hub. Šlag na tortu predstavlja integrisani digitalni TV tuner po AT-SC standardu koji omogućava prijem televizijskog programa u HD rezoluciji. Time Samsung prati razvoj HD televizije u svetu, a pre svega u Americi, gde je još 1. marta 2007. za proizvođače postala zakonska obaveza da u svoje uređaje ugrađuju digitalne TV tunere. Nažalost, domaćim korisnicima to neće biti od nikakve koristi, ali srećom u međuvremenu imaće na raspolaganju bar mogućnost prijema klasičnog analognog signala koji ovaj monitor takođe podržava. Što se tiče kvaliteta prikaza, pred svega računarske grafike, T220 HD predstavlja apsolutni vrh ponude. Slika se prikazuje u rezoluciji od 1680 x 1050 piksela uz dinamički kontrast od čak 10.000:1, reakciju piksela od 2 milisekunde i osvetljenost od 300 kandela. Boje se gotovo idealno reprodukuju, a prikaz video materijala i igara je besprekoran.